mesreno onyame class na me nya beef me man platform so no me big because what that form team na mo so pese e form a wodane amana na yatudi na tum na wontimi nsore ye no so pese computer ma metu amana tentente di hye me kata no so a me ya amana ma ni din kura yira wasa ati so kura se obi antindi because me de manu yi be kata no so we dey say akoye entre ne bo da bi me de manu yi e be kata no so because Egwe odi agra ni video bia o ka ge bia fa na Nadia Togo I have that video on my phone sa unua dibone na jegezi mfonso aba wo Egwe benya no akaseti ya me panyina meti he Egwe dina semba me so a me gu na nimase a I have that video odi agra me send ya mama odi agra ogina Togo nso mu tware ya di ko jan bo na sene I have that video on my phone. Onimu nti de walk on hot. Wanye very careful. Me to ka ko Togo ho. E ko hunu sa ankrofo no. Wako ho 4 times. That's why you want us personal investigations. Eti Egwe onkana ntum. Wono Egwe no be ka se man frɛ na Jegezi me nuakuma na me bekuma no na nkasa. Ye ni ha na last year Egwe. Last year and last 2 years Egwe e fa obofo picture. Egu na ni ma se so pan so okun ni yire akun ni papa akun ni maame akun no ma. Meboa. Too much GH and adofono muni eguso amushe na mosomfo muni abada na ama urusa muhu mi say na madie dwadia na mo amuni dada ensem de bidibi na mpa ehun ya so se wo so betimu ebie entina sabre yedi nhyiemu na ebusuafo wo hwe busumi yimu ye hyase na kakra ni nanso ensem de ebi aba wo man mu pa de me friend state of the nation no ebi esi anda akowura asofo no emu na nsentem ubehu na asofo no eba ponten omo kasefida ye IGPD press release beto aponten fa directives on 31st night send and come share enkono obi a wonim na chese wokoka asem na de fie mpa ne keba ene say 5 years there one hwe na betimi akodam bi fi honom no yehu edifo ensem a womo eka ebi egia tumbo IGP abaso na ebi su gira nchese da bi IGP wuntimi nkyere nyamesom ewo man mu wuntimi nkyere kwan a eye edifo no womo enhye womo nkom no ensifa enteno no akwese de womo ntimate ayemienu already na enu so monye ba ko dada but we nu de separate o ma ye 2 group womo eje IGP tumu no ejina fa baako en womo nso womo ni se da bi IGP wabatia womo no nso akogina fa baako wa wudi ho adanse ne ensem woni nam enframemu enche bia na eye odifo prophet Nigel Gezi awoda prophetic hill chapel ano ensem kakra bi bafa no ho ye ne nkomhye omofia na echire no ne onobukene Japan echine die bebre na yem papa bi ebeyi na no echire nsem no emu edbo no baby a wo fom ye wo card si nenim pepepe eme no so ho ekoba asem wan na meka no asem so for penny awoda Hope Generation Ministry ano metre computer man edin enye din foforo wa watedada papa ye media man enya asem ketwa ene ye nsatimi aka no ewo eye na safo no emu na ye bebisa ensem ne domosuko di nti oba abonti ni gira ye nti a wode ne nsem no tutudwa ne kwan no so nti ebusafo sabrede mami ntwa me ho emra na je homye na ye ba ensem no ye de babo mo se ne tie pepepepepepe Ebusiafo nyame aye adom ye twa ye ababiem de anese adom na abuso edi amaye odifo aye krado computer man ewa habo amene ma na kwa ba emra dwumedie no eso computer man bibi abokode nyame adom so me ho eye na odifo ene ba etimu se bibi aye ko bi adafom boko ewa ha die na honhom ne nka ye honhom ne nyina aka no se mempa mu nka na kura nkyira asofo a wo mo achia na mental because omo yenkwara nketwa wo mususua adwuma no na so odifo wanyi nsi wo penny de no wo soro se wo mo 55 years okay 1st December last year na me 55 ene ho ofe my first born wanyi ni oye na Jegezi ayepe sa na me hwe me ho so yi na me ma hwe ase brebi atwam okay na me soro yi nti se uhuru se honhom no ye adwuma na me tu nkoda na eba no fom nyu asofufu se omo hwe na ba bi omo kɔ na he oto ma nkoto de mkoto mu bi ene me yi me ho afiri me ho ato me ani nti ye omo no boku so obekan no so ba wo ha kakaka
Me humpa. Me say me be say biem on some sisi e bi bu ha na gum. Asa wo pia kwetire kra, wo di asase ni aboso. Because me ya so ya nkom. Nso obi asoro nko nipa 30 20 nso ani mu dwa social media. Nya nipa be 300 offense we wie. Sa. Nipa 300 say dem apon asoro na me say me nye counseling. Na amanfo pere. Ba ya kra po yemi tia. Enda nya asore da so ebi Egwe atwen. Mo nti no honhom no se me fa no kore no entu jama asofo a omochia. Okay, na odifo say uyi odifo yi adinti na IGP the directives or the buyer for 31st night no entimi ammo hu atese we hu ni say ya coincidence na afoforo ehu no mba abonte be kasa na wo de wogi tu mu a wo su yi odifo na kupon e kasa fa mu die na wo dwen fa hu nti a wogi tu mu wo sa kwa. But that say Bible say onipa no hwan se obetimi asi onyankopon kwa. IGP asema rutu bia no. The public, some of the media houses got it twisted. Sir. Omochia. Emana da hoda da. Your constitution ya twede there was a me name but I don't practice it. Okay. Asisi enti na mkosu amara. Emana no say obeka obi a wodi mu okura dibre bia na ankura bia we citizen wo mai mu ho asem na edi ehun ani wo bi ni oye ne beba asese wonya evidence adansidi efa no na ade ato. Okay. Ana ye hwe se de na enkomhye si kono eneyi enkomhye nyame de tumi no ma ye se ye mfanye asore enkomhye ba wa asore eba ma oman abra ni padom twahia ana abra wada asore nyame etwa bibia kirew ana wonam ne nyame no wakasa oma wonim die nti blofu ye say when you are gifted prophetically there must be wisdom. Sir. That should be attached. Okay. Se nyame ma enkomhye adoma kire na e se nyansa nti so be ha Isaiah onya me twa kire no hu se obi a na ye fe Hezekiah obewu wan kana public if say na Hezekiah kura tumi a odidi wo man so enti wo okoni fie wo se nyame se mekanti wo sesi nyansa be ne nti wo anya problem bia until say Hezekiah dan na ni kire wo no bomb pe nyakopon sa fe me de wo ne afiri wo no omu bi me de 15 years account nyansa de be se ne ti se enne ne enkomhye na koye se social media. Sir. Obi atena ne kema no atwe camera si no so. We be frim. Ha be hye. Eja beto ha. We be ye. Na akoye enkomhye a akoye paper. Paper saying prophecies me yen impura have nothing to do with papers. Enti ase no yenya ne yi. And say enkomhye no ene krata asem bi ene hwe. Enkomhye kra na mo so ba wo kra wo gina wo hye nko wunim. Nti Isaiah ye hye nkom no na Jeremiah twire. Okay. Jeremiah hye nkom na nko da twire. Elijah hye nkom no na Elisha twire. Ti enye do hye nkom na etro. Elisha so hye nkom na Gehazi twire. Sir. Nti ne yenya Jeremiah ho ni Isaiah nom na twire se enkomhye ne firi nyame honhom na aba ate so so. Okay. Nti there's a difference and na omunim no there's a difference between daye and na enkomhye. Okay. Madam, my son that is say na wo man e be call. E no nyankopon se mebusa na nimdie ne nyansa. Sa na ochem se wo daye no twen. Na bi na me de be fa nkomhye no ye won nkomhye so se wugina ho. Na bi a wo ya asoro no na tonso di dim se tonso no makra na nyame bie waso wate wo bie wani wahunu. Obi wa no se ka. So be ha me fa so fu mi edikiti wo makakra. Wo hwa Sama na Samuel ni Eli. Etie no. Akwa nche ya na nyame pese wo frɛ Samuel no kasa kire no. Voice no e ba mienu. Ana Samuel di meka call so fu Eli wo say papa. Me da wa na obi bo me na papa bi bo me na ho. O pese wo ka asem so o ya me de me mfie no. Ansa na Eli e kire no say. So won say nipa na ba no wo ye say bi makasa awurade kasa no akoti. The wisdom was applied. Ntine je se sa no ma no da hwa me ka besi IGP die no so se emran da woda dada e die na be ma papa na ba abontene first time in history for IGP to come out to such release now it tells you say na wa hwe osusu because the IGP wants to change the edifice of policing. Because so se sanampania pass obi agina to
Nti se me ti we me hu na nado danka kufu ado ho asem. Na se me kan enam se yama no tumi na bokura de bia mrem ye friend the executive instruments. Ya na odi bu oman no. Na hold position na yesa kan say he is the first gentleman of the land. Onu kwa ni nipa odi kai wo Ghana ha. Na wasa ye commander in chief of Ghana Armed Forces unti. Se no hu bibi ba na me kan. Ese se me do tom frama. Ebi se me hu so obewu a, ebe ma obi opa na asem ye mbehye no. Sa. Se me hu se bibi besi a, ebe ma obi a wodo no ne hu be to wo man no so. Be ma asrafo asore, wetifo be sore, ento ka beba. Enti na IGP be hye mu kena se. Yan hyenkom. But ye make sure say Yebema Holy Spirit guide him. Nyankoshen kompia edi hu ni suro beto man so. Wait till I say IGPC and shenko. It doesn't make sense. When see and quite IGP has no mandate, neither any power or powers to stop men of God from prophesying. Enti one more mudo mu say a attack akwansidie ya pekwan bi so ye ka edifo ahye no enti sa wo so ultimately say they acted immaturely. Sir. Mama empanyidie bia. Why must you attack IGP? If IGP had that mandate to stop prophets, no prophets for one do mbu man near handful. You can never rule a nation without the prophets and then the kings. We are recognized in the Bible. Nancy and the politics ever. Nancy and the parliament ever. And the man I said that hono. And yet, Dampare IGP dia. Dampare can never become IGP or can never be IGP forever. And then you'll be caught for forever. And tis a mrebit a ye mamma no me no young crazy at the boy home. What the buy ye sounds some phobia near association and come say social media. Yet you may mu. You were due for a cassia how. You were due for cuckoo dam how. Wouldn't penny for Bamha. Shall go yes, Supreme Court judges, High Court judges, any lawyers, a Hanon Basso. You'll be a dimity for 18 years. A didn't know be our dad domain be some who will be a little bit in America. Don't I have the office? Sir? Yes. Okay, Nimdiana. Young fan can. Over here, Sikufu, Nana do be say, wo be say. Nti da bia ne nyame hye nkom se ye mpanimfo a eyi o man ni da so no owo nkwa na beba nti ye ntimi nya nkom se afia yesimu de too much GH4 ade encha na papa am nso de na abrofo de dollars ene pound se de abegum gate ya no nti nyame no woni wo sa nti sa nkom hye ebi ntimi magana ena we bewu enso befa we be nti ye hye sa nkom no ma wo wo ni si ye no ena na kire se nyame ye anase ye adifo eno nti and I'm the man to mu say. Many IGP a year adwene or hassle pepe 100%. On chi or intimidate will be under my integrity be and no attack yen and na one threatening so. One threatening so. Na ye kweni no and which no and commission and if we call ye be dear the dane ye obisi umofia kingdom. Obi dua kra de obo so krampo wan san da mo wo su wo mo kaka no kakra se na be ya enkoma eni emma mo ena te se ye hu se IGP asaba biem se 6 January wode abeto se wo mo ba be hwehwe enkom hye no emu se de ba 31st nya no de twamra mu ene de amfa mra kwan su nya no no wa hye na djuma se edefio enu krampo no kran still na edifo bi apaponte se da bi IGP won mo so no ni tumi wo ho wonye odifo wonye hu nipa woni eni a yedi hu se we finyame na finyame nti wonu krampo na adwuma etosi wontu onyi na ni kramfo no nkopɛ adwuma foforo enye ahonu kakra no so beka den so wo se esi anse na call no sa be hwehwem na ebi eka se ade afa ho the idea of mokasa they know nothing about law or laws that govern this land. Sir, na akoduru court ho na I put it to it that come on what does that be go achi say we ase bia no what do another nwira ebi won me boa emo what do na IGP bia kire meti e me hye me competitive first me hye nkom
de ye wo wu ebeba no ya asode ba no me ka kire Okay. ma me fa nyansade bi ntu ya ye hia so dem sa asofo nyame ama ye nwankuo Yesu se mini ogwanhwefo pa no mini media na media nso ni nti hai obi oba ha asore na ye media Oba ha bia ye wo ni nyame de na hye me nsa Okay. ye wo wi ase ya wo nyama ye no wona sore ye wo mu me nsem pa ameka ne me su ne me ban na meda na die na be ma ne padi machi aba asore ha nti die na be ba se na nado dan kwakufu ado mama sore nti me hu no nkom sha amede betu gya wa ha wa bra ho ni ha does it make sense agipi mama sore nti ma hye no ho nkom wa ha me gina ha me hu bibia fa agipi ho wa bra ho ni asore ha na me de aka me tv ni sisu me ya so me fa na life bloggers bi bi ha na kwa na agipi ni mama sore me hu bibi ma nti me antwere am ya antwere anto ho na makone nchei ana ma friends bra na me de atugya wa ha na fame na me pesa me tena dia na se me pesa papa no na me keka bibie e ma wagi metum na ne sika wo no de ma media na Ese eye wo mo ka se eye honhom no na hye wo mo ka de honhom ne pe eno ye nti no se adifo adi ye honhom no hye adi yi na se to adifo tumi na se wo se na di ye honhom no hye adifo tumi na se se wo gina na wo hye nkoma na se ti dan ka hye nkoma afa kwai se wo da wo hu se nyame direct wo se kotopum ne ko odifo be na timi ahye sa nkoma omunya san kwase akeka no kra na nyansa ni sa de no si ye acti ya acti mature na nkora nketo na be ni yachi agip no bro nya isu ye 31st no se wo kwa so de action chapel nyina wo ko hobi woni am binum ye video mo mpa ye man yo nti woni onsi adifo kwai woni wanso obesi nyame kwai onye nipa eti ye pon agip pon adwuma okofi onwora na tade wo ana wo ship na tade na poma ni kura no na adeda esore entimi ne possible sa oni this say dey didi so e nipa onti e news wan hwe de mo ye eti die na kire se obema no ho ye hu se e hya nkomo asore wan kan sa ani ensa mu sa se edie be potenti ana adifo ni bi de je se ewo hu nkom ko ani ayi entenu ahye hu nkom ko an no mbe hye no ese nyame nka sa ensem ni bia na onyame ka na entinye se burofun ame edikit wo se God reveals and to redeem onyame twakira no se anakwai okay enti se metiye pa na mahu chief justice ho asem wa bra na office wo ho no ye panyin esombo sa ati bentimi nkwa na nche ko buku appointment am na nhia me to nsa friends wo mra o maimu the respect men of God genuine men of God prophets no we are gifted from heavens but ye no maybe a baby Reverend Mason Tabekan was the youngsters especially the prophets are very powerful but some of them lack in having knowledge and Otabe no person so mabekon that be yente kra Tabe no was action chapel like Williams any ajansare Sam Kwanchi Akra any Otabe any omo maka no ajansare mo so mo koda yente ne pense anya prophet for ya Jimmy yansua de nti na me se wo de si metare eyo mo se bia me attack wo mo da bi me kire won se nyame afren se yensom no de na ye na difo de a mama ye ni elem mama ye nkwaye MPP NDC politicians have nothing to offer us politicians they have nothing positive to offer us apart from coming to our church asori ebesi ensori ma sika na edisi MPP by onso okuku sika mam se me fancy ma so die MPP party came and met my church. So when you are a man of God and you belong to a certain political party, don't fight for that party. Party na wo fight man no. E ba power na se wo power anymore. Esu na defo yi wo mu ho anim. Nti nkom hye no akoye MPP NDC. Se koye MPP NDC dia, ene NDC prophet so ba sore. MPP prophet so ba sore. Nti to kwa ni twada. Entokwa no enchada odifo sa NPP NDC asem ye beba surprise and say nsem apue fu e fa wo ho na ansa no ho krampo no ebi ne se kwan a wo si fa kan nsem no asade na wa bu nuanom
edifo nka edifo de eja na mimu ye enuanom na mpo se wo mo atwa sabi na nse fata na wo beka akwese na wo twetwe wo mo ene oni IDP ya adwen so de wo hu ne se won ka wo ho ni wo office wo ni na akoye baako ene wo ofi ho no wo gina ekire na wo se wo twetwe wo mo ntimi anhye nkom na ehufo ni de keka na wo keka ede kru wo mo ai ho no kakra mo se dabi wo ye ne de ankyere ubobrese onua ewo difuduma no adenti na ekoba ansa metuwe me kam magana fo aso watebeti akonwa so ye ohene me ye paramount chief ya hem for 9 e kam akro ben so ana nyamimu ye fa no jomo otumfo okro kesi abasante mante okay me ye paramount chief okay because what Tuesday no kam bedu anope ya na mo ye me ntebi me ngoro me hokara Oye panyin na ko ni mo kasa se panyin IGP me kasa no wan kasa yen hyenko asi yen hyenko se me gina hai se me hyenkom ne nyansa ni mu a me nya amane efi se ye wo mna kora se wo obi bayie ne ye de court na se ye hwani asem di wa baka se esunsum ase ni mo court enye nsem nyina na esunsum ase ma ye ni wo court Would you be Gina fefe no bon by you and my friend defamatory? Ogun hoofing, or the court to a court befree. And you go Gina Honia to tone a boa, and no what child damage over to you. One chia with Japa dear, Biara, ye veluta baho, near her near tone, the attica. And to the American youngest I may treat you a move. As some I made the ma woman is about war, my noa, be and see a mocan becker. Say nyamia mo asem say oh Ghana nyamia twa chem say 2022 9th August Ewade yakopo bema gold was sane ye woso na man na eto ne mpata to top from petrol beko from price beko from we beko from a eno ne nyame na se kaka without fear or favor. But some say nyame na etwa akere wo pa na nyame ntimi antwa bibia ankere na wo wo nko an nkom hye ne nko na nyame se ka de a ende na mesere wo pa se ntimi nka every say wo kapre dampare wode asem but it's ra wo sere na enam ne kwanso anu oh you na ye ba ye NDC MPP nsema na wo kan wasem no prophet Egwe me say ni din no act prophet Egwe what is subo biabo say prophet Nigeria nsem no eba ye no anu yi a wo de ba bonti wo nua ho abasem na bekebia oh nko nua se wuhu se wafoma nka frechire po ne kasa wo ne kan na wantie wu ene wo toso ye na ade bia nka wo ka obonte nka wo bia ne unni asem nanso wentimi amfa wo nua wechire ene wo begina ponte ene wo ka na wo ka ne ya sa gu nenim aseka hu ene wo no bekebi se onua ye nye ne sa ene wo se dabi wo ye NPP ni wo ye NPP pastor nti so wo ya wo de helicopter beba kumasi abefa na ba na wodi for wo kan so say difu ye nye MPP NDC nti adenti na wodi MPP NDC e threaten wuni asofo me nua ba sabo no onye very careful awo kwan ben so menim ne da wo hia me da this is the second time I attack me na me kire ma Ghana fo ahuru me hia nyame adwuma se na o ma akra on kana no ntum sa wo ba so on bra ma bo ha mehu pa ya monko Kumase Santase na mumu say Egwe asore ntapo dai block ba kokura wo twa bintu me no kase one ma na tie oh titan ba on ma me chwa de bi on wati kweta driver ni chiko driver esiku da wo ya kitwa bi me mfi no kora anya na in the class nya me size na me kora sa wo ya akoda wo ba nti wo mra na ho ase opese onya property because of that form team nti bi man that chance on the platform no say Egwe ni computer man anya na size na me ba wo toso me na ti say Egwe me second born de say Egwe wo ya mema me ba na ye fa no kojo wo so wa kura ase no na bodwe se na wagina no wo bi mo sene no ma wo ha ya me ma yi me ho ase ntia na me de me ba na ma no se woni Egwe a se ibum se wa ho ni se yokogare o se e ba so so a wona na ntwe sofo Egwe me ba ma me kire o se brebi Jesus ahofe enya problem yeah one shatawale nsema no di ka kwehye nkombia kwotu social media NPP be NDC be win NDC be lose ana me fa ka na me kwa ahofe ho
mekɔ no ɔyɛ asɔre no metena ase twɛn ma no pon na sɛ mene ahofa kɔ office na ka meti am na so sɛ ya wonye very careful was answer me ahofa anhwebe ni wa ma wo kwan ama na enwura office okra manye na mtu mi ka bai ni nua sofo yes the kire wade a community mu an ya ma sorry so so mo die aso ne ntwiantwen mo ya de ma so that is said drugstore dai ntwiantwen mo ma sorry aye ma bro so nipa 200 enti mo no enti wa hame na mtu mi ka drugstore center area na bai na me catch him akwada ba ko efe le wusu na mso wusu ko catch na ho fese ye woko no hot government in power of fight na obetimi hawo ye to abeso so NDC a wo hye nkomu wa ma nti twen no didi matem e de minti men cancel eti wo mu ana na asem ba e na nsem twefo nso so matete o maso no mfra me e na me di tu da se me tu an wofafo no fa ya nkanya ne se nsem we akobe ko na minim de ne nkom hye no e de beba na na utu nipa fo ahofo so kwa de wona me ye class so fudwuma mu no wo ba pe ye nyina ba pe nti sa respect no e de ma na ma ba ho wa mfi mi a nti abade a wa ene oni aba nkoko nhye sa aba pe so oja no onya no na se mo da onya no se emra so wi na onfa nko nka bone because ese se ma kire mu se ne a me so menti ase na ma dwene atie ma wie de won yan se igwe na ba abontina be didi matem ahofa issue no so yes ana makwara abaako menu akuma no di so fo mbe wo bu mi pa titibire mu Kennedy apostle je na nyame hia machia no ana wote asem no ana ofre igwe na igwe sise no se awa anya ade okwa attack mi senior professor se na wo igwe wo fre si Kennedy die no ye conference call na wo pa ache se wonye bibio mu ye sorry sam se me de acho menu akuma na de acho je se me no ntem nya se woni na je gezi die nso so tamwa last 2 years wo hihye na nkom na wo beye unse yeto abanyina no nso ye Facebook live abato no ekwa ha wo wiem na mete na msoma makwada abaako ye fe na meya wo ya apostle me ana me share na apostle na mse yambe ya kona koka che na agegezi professor me hia no wo mara se be ya unse o sha 37 ofi na kamen cheche no ma bia no so se nyame de na ekobeto wa hwe ya wo de ne hu wura sa political eyinmu a obenya problem makwada no ekọ ka kire Nadia ka kire se oni spiritual father be enti won man na match na menya ma sorry amenye me ye mepanyi na menya nso di ni panyi sa me na me come sem bible me kama sem ko na no achi am se nya hwe na me safo so se mama menya na age number me yusu me lawe customize it me frepe computer ma beba so me frɛ ala computer ma begu so you should call me frɛ na age wo hu no ode me to blacklist one peke wa block me kura no obi kwedi nkomo se computer man na menne no so wo ye panyina ye panyi wo mfie wontimi ntumefo wonya MPP adwana na mnyone nam se ti me ba didi matem mankasa eti woti ani pan bebo wa mama bebo mama ne me hu asoso boss wa na otete usofodiem ye fa Jesus abrante o UK o hum your respect me ye penso a me kum tata praku prophet Itinom any Macedonia prayer center da flip nom any prophet Joshua J Kumase na sabre no fada wo nyina na mama na wo na age ye ahofe sofo ato 15 nti ye hwemu a wo ye mena na nti se me hunu bibi na meti a na so se be ya ba wo ba na wade betimi wo ba boni wom akoda ye mfi enu achi wo hanom unse na nipa aba so no ye from rotational members o mo tena fa ko yo baba ma ha na de chi obekọ mo ba ma de nsem ba me ma de nsem ba wa ye me se na me ya me se tu ka ba na age asore ho book of prophetic chapel ho awodo me kwa no ya so ana me kanta na so fre bi so on kanta o mo se computer mama ba nti me pese me ndi nkomo bi am si yo mo hono ma na so fo me yansa e be kanta me se prophet se woni nkomo nti no wo nkomo bi a ko fi sisu biem mante ho wo se de o kanta me se na agegezi se woni ni nkomo bi nti mo nkomo a me nsa me china me nkomo fi wetuka ko I swear to heavens and earth with my Bible sir and I'm akore bo manimtia matie bibi me betia wona so me show maturity and respect ama na nka akora na so ba ma no so nyama na ese be bo anam so masoma wa ma me yesei wa mfi me frɛ wa ma me asoma drive wa badome to traffic mu aba the other mama na madam Ghana fo ntie ni ye men kasa kwa wonderful nti hono
Msemati. Ena ewode wasem bai. Na sentwofo bopim. Ena me chire mu ye menim se ne be. Because abe na amanfo ba ha no. Obu ha ode won ne chat. Obabu wa na obum kwase ya. Ena we wosi wa jim sika. Ena wo so wa ese nje se metum se mabu wo ma ya bronsamfo e so na wo mo ba asori ni. Nti nka me chire wo na madi ni nyina chire wo. Na se wonim sankofo no ahwe na anu wo ma de be asobo. Yes, o master ne se no mo chat bi ama. Sa ni nyina wo de ba ha. Once my be radio station Strong TV. Nti e program be fa na bayi phone tu ye de top me ya ma say obi abu kwase ana wo problem bia no fabra. Nti eno na memma ne ma nti wo be na wudin ni wo mo. Okay. I'm saying me fro na me ba. Nti ya una so boy never gave me a chance to sit down with him. Na be a match no me. I have more than 89 videos and pictures on my phone. More than 89 videos. And pictures on my phone concerning Nadia. Sir? If I show you some of the charts are airtight. Hey! And this case is so again a babonti video no babonti. Nancy Na ye wonder that. Sir? Nti sa no man na nka mpesa me ye. So obi pese ogure ni mas because one more ye ya again na danfo. Eno se ma de kasa. Eno odi phone no cheche no ma bi ekọ. Nti ga na damfo no wafa na opese odi ko dupu na agegezi gini sika. Nti nka me fati ananso se obi anya wa de esi afri. O girlfriend bi phone so. Nti make sure so ni nipa no betena ase. Se na de hia me anka sa we nyina no enka bi. Hey! Nti san 12 abo apini me. Na ma chire se nsem siti awia. Who are you Igwe? Wa bra we ye kasamafo ma na agegezi. Na wo so be attack me. Nti ne Igwe no asimi some meti we 55 years so small boy was me ni nyansa ni meti. Nti Igwe menya no ho bere. Na wono so me throw challenge form of video so say. So fu bia wo Ghana ha. No wo me naked videos. Some no wo be da. Butu oba so of am. Odi form pese Igwe de no pese mi hu ni say anokwasem say wo ka kire ne say wo ye NPP member nti wo besma helicopter e de abakuma se be fa na eno ni asem o wotia wo sisi a But that's it. Menya adwuma wo Ghana Armed Forces. Neither do I work at airport. Me ka kire ne say wo we hunu ni pa opese wona no edi sa agoro no de wonam no hot no panyi di panyi adesua mo wo meme metuwe me yam professor ayi metwa me articles am professorship course e wa UCC University of Cape Coast. Ya me yam Nadia August me yam bibia wi ahyamatade adesua mo meme enyini mo meme asori ye mo meme nimdie mo meme abrabom o meme nanso yam fa sa no me nyina enko de so ya akora ketekete na so betena o first one me ma wa na wo pa achewo voice no wo ho Kennedy Afrepoku apostle je na yam dance ni na se wodi upese wani tira wani nton de ya ene me na wo ho ekwam bia so a mema me lawyers asi wo ananse mema police wo Kumase Ashanti Regional Police Command achewo saka na de bebo se helicopter na de bebo na waba na de wakogina mara kwa na meka sa achewo sa na wo ka kire sa keke na won se wonu obi ya de na nadwene wo fom adwene no wo fom a ofa na se de Hweboy no odnani asimsu na ne kure wo mu no se isa Igwe no ni nua pa ne former first lady Lordina Mahama ni nua pa no mu nyina fira busua ba ko won kranza enti se wo ka asem bia na fa NDC omo no mo kan o sofo ho a Igwe ba betake sikiti wo mu nyina na maka nti Igwe no mesere no onyame class na me nya beef me man platform so no me big because what the form team na mo so pese e form a wodane amana na yatudi na tum na wontimi nsori ye no so pese computer ma metu amana tententi di hye kata no so a me ya amana ma nidin kura yira wasa ati so kura se obi antindi because me de manu yi be kata no so hey we dey say akoye entre ne bo da bi me de manu yi e be kata no so because Igwe odi agra ni video bia Okage be a fan of Nadia. Togo. I have that video on my phone. Togo. What a Nadia no koye de wo Togo. Or call first one. Or buy I was in us nipa ma.
no mbakro mo afore ya okọ ya mo hwe mo meka je say opema do ntigi se mo sa akodwa no Togo video na have it on my phone Igwe me person me ha no or a small boy or that form team but when he no na semba me computer man so am say me man a big platform what na semba me nkasakpa sa unua dibone na je gezi mfunso aba wo Igwe o benya no akaseti ya me panyina meti he Igwe di na semba me so a me gu na nim ase a I have that video odi agora me send ya mama odi agora ogina Togo nso mu tware ya edi ko jan bo na sene I have that video on my phone onimu a nti de wo kono he otro wanye very careful me to ka ko Togo ho e ko hunu sa ankrofo no wakọ ho 4 times that's why you want case personal investigations eti Igwe onkana no ntum wono Igwe no be ka se man frɛ na age gezi menu akuma na me be kuma no na nkasa ye ni ha na last year Igwe last year and last 2 years Igwe efa obofo picture egu na ni ma se so pan so okun ni yire akun ni papa akun ni maame akun no ma meboa Igwe okofre obofo oni di nkomo de o kono hot odi agora Igwe no wa no me ne frem kwesi ambosa computer man onko bu sama so asante mantem me maame free pechi number 1 ena mama asante regi pechi number 1 yeah ahona moja me funu mahye ena me maame ne papa wonto free cancer ele tafo 4 months bonsu nti etwa me funu mahye me na na otumfo na kuru ba akoye fo no jomo ufiri bechi mana go sa asante fo na akoma gitu eho na ebi akoma okay Igwe nye very careful onim kasanse oya kete me man platform so wada fom team so pesa me boa na amana na omoto na hemu no ya watof ma ne din akata no opesa fami so no de nya din dia me man chance na sa amana no se de omotu ye na anko metu amana na koyie na me de manu betu amana koyie ene ne nsem e wo so Igwe bi rafi edi entina ewo santase na so de na guo ne bi rafi so wo ye counseling e man nan buo mu ko ya wo mu nyina anyem se no mo ye namfo a wo di meka huri fenso ya wontimi nya ntena so de hoda e besi na na so de guo Igwe ni wona ne maame na ti sesi ya wo dem Igwe nya taxi no na daba nya taxi na Igwe fa no de akorance o mara ka mo ba me wi am no akorance wo hu ka sesi ya de si ampo nem dio esi is legon adene gano mai na me fie so a so ewo regimano estate enso me sa mabo me wi am makorance Igwe wo mana me nche ne ka ba ko so one me ko ne yesu a obenya ade o sha ne fisu sa na me social media no matra be careful me ade a me pese Ghana 40 ase ense mani hu bibia wo wi ase ma me wo me na je gezi no akodi twa etwemu twa me bible nta be ka se mpa to me di e ya ko no mo mfa nche because of juma no any temptation nam nketu obetwa na je gezi ode no akodi nkwase ya twekora nkasai wo si wi ye Igwe wodi agora ma no a won nkoda na wo nan no te ho no obohu no wi amasa na kodina call hia ni bi bat so wo ntemago Igwe me be ma wo chance se wo no woni mbegina won fere me kora won fere me ba kodwegina ho a wo so wase no me ba kodwegina ho a me tiwe Igwe si masra ba me se me nsra nko bia na say I was poisoned sir yes Emma doctor say ka tell me say omba mama dru bi be ba mai kokko kakra beto ho a me sa ba back to me because yes sir o ma anya be se me kala nti na hu say ama nso nya ikura beto so nso Igwe di sere me we nya nti yare e wo me so no e ba wo so wo ya brante a wo si so nto wa no ye hwewa e che obi wa no donko abo me nya 55 years so we me to a ke me yafunu me na ada me hu na amanfo hu ye me ni yafunu me wa yafunu uti you cry that's why you tuntum ni uti mi la so tuntum ni kan he da me yehwe ni hwe me nanti ya wo mo 33 35 32 Igwe di agora me ba otoso me fe no kodwo kodwo amponsa wo soma se na Igwe times 2 wo di agora wo numum e na me de ne be ma no se woni no enko na me de me ye payini onya mani mama onya very careful the videos are there ye na jege na se fonya na me hwese nka na age betu na mo aba adenti na na age aka na no otum woni di computer ma mtum ye woni mdo na enye se bufu show se utu na mo mpem yenta so na wentimi anya so entie unti no na ase ubuefu anase wodi yawde ekasa se ya na ye ba ma me dia consider na age no se
Me ka say nyina say Nadia on kasa e. Because onim de meeting na. Onim de meeting na. Obi ati am na so say nko computer man die. De me ye nyina me ye de abokwa to wo say. Ye de enche o say me 55. 15 years to come no me ntimi nyina platform to mpiti bi. No. Zena utie de ebetre wo. Me da ase. Enti se yantoto ye chi ya. Ebedu me be prophetic no ebe say. Ene ye ka so obi yodifu anu onyam ni ho. Prophetic churches and essay mamamfo ha se Orthodox na no mo. Nanso ye ne nyame kan sam kire yen direct. Wose onyakopo onya bibiji so wada na dia kire ne nko adifu ansa. Na nko adifu e ne nei ayese. Hwan na ti wotene. Me mentena o. Me fa me yira chi. Me yire fe me nyin pita nkire. Anso kura no 6 years ago problem ba me ne me wife ntem. E ma me kokuma se me gya no na me ne me fa oba foforo. E ma me kokofa slay queen ibia saa. E ma nya problem. Akora no rade me asa be ne social media na ma se ne social media na ba nka manim guase. E na me ye ya na me hu na wofo na me twa aso na be hu me panyimfo se makwakobo adwamo mfa nche me na asem no twae. Enipa bia no mu ni media ethics. Asemba wasembe to mfra me media na be ka. But hunu kwan ya obefa so abeye. Ada se me wife ni. Ba kama. Bibia de da so. Oba fefefe me wife ni. Ensu mi ja oba we ho koto otopa. Akora na mko hunu we ni mate sa moku ya nso grepo me ade ntia. Oburu nsam na ye 6 years ago. Enti mi tumi mfu amede de me ye ya amwa me no atu bia se omuso nyensa ni animu no mfa nso ye nyansa. De ne beba sosofo obe woro wo ha. Sa wo ye wo faase kasa o committee no ho. Wo se me ofa me nye video so be ye na me tu so ye no pillow no ball. Who are you? A niece. So obenya audacity sa wo tu pillow dia bo. Ye hwe mu enye na ye nti nui se na je hunu nyansa e no ba ya. Nti the man some 12 obo payment no. Se metimi atwa so a, yi se Igwe. We are very careful no show the most. Cause what the me answer video bi obekasa ho a. Afa de video to video. Audio to audio. Evidence to evidence. Yo, ye ko ye nim no ye hwe bra eye Bishop Daniel obi nim super abonten on sem obekeka ye honom so no hu ne say ne video be record eye enam ye nsantem ni ayese na wo se asofo binum jimifo nkwasiafo mesrem mpanifo mani nya se mpese menkam nanso se na asem ne tie no sa na mede atudwa se na be ye be hu se ne be fa no afiri na moso mesrem wani mfawe se metimi ka sa asem no wanim ba ne nniam no ne nsem no obekeka anye no na akwese de oya akogina prophet Nadia gezi echi se wo nka anya hwekrampo no afom enya ade se mu nso mu fa nye social media enye nonyam wo ho na se nka mu nso mu pepe kwan foforo bi so na mompe asem no nka yenti honom no so ne de odebetu da no de kakra no betimi aka fon Me da se obi ni me mpesa me ni benya problem na ebisu ntimi nsi da se me ni obi ni benya problem efi se ono so ben yen empanyidie no ho wonderful obi ni ma ye adwuma na che me hwe se nka obi ni mbaaye no nka obekasa machuole obi emi ni ma sofo me ni na agegezi me sure se men kasa edin no betwa me nya problem na nka etiksa obi ni munyaaye no wonso obi ni so ahye no so a asemba onkasa o asemba obi ni ho a onkasa ba aso se obi ni baba abontina bedi atem na die ho no men kasa waya ade men kasa onya ade me se obi ni mu de me mpesa me ni benya problem eye anuanom o kasa no so no nse ma dwene mu do me ye broadman na person o kasa no wa amodini tese wa amodini dia ade ntine se mkoso so na amanfo keka se eye honorable Kennedy Japan na akoye common enemy da on any prophet na the ntime because omienu na say bibi etwemu gina omo so pa ka omo nsem ko ekire enti no oba abontin be gina ekire because na wo kan onye obi oba abontin tai kasa sa but se ni patrona no no monya na ma nsem na ebasa se enti na obegina asa afa na kasa ye honom oni ne ya adwen se me da se nyame ma wadom odi nyansa ka ho yesi dua enya wo be won ye de be ye ntwa so itu ase wo bi nim se ona bokene Japan oni nyanya beef am I how baby ono a politician we be any what a canon he doesn't lose anything first of the and church no way
It is a oh, yes, so for none near Cochina. Here is our Ben. So called parliamentar or your chairman for the Interior Committee. To a shema bambo and it's joye a back of me. It is any pay or crop position sound. What in a battery? Young fan on Tonche or she had yes. O was he casino? O would this sino? Why you're honorable when you young for? It is any pay. Not by soon as I walk to me. When an echo chin up by it. 20 minutes to say, young saying. Nadia, 37 years. 1 hour count age. A barb on Tinder, but can't say. Kennedy Japan, Yadia, why Yavan? Then I'm a bomb piety. So you might have found to have one. Then I say, soon, what you. Samayo be a one must I tell you. Hey, then I'm in court to be a war. Many a baby cassa. Or so the cassa. Name what me barb on Tinder can say, man, I'm a bomb piety and I'm a cost of bomb piety and as I fee. Me true challenge making in Japan say or me who video I want from Mara. There's a video number to her. No, who calls it? What's I can say or can't 100 or because 1,000. Sir? Until way say obeying Kennedy Japan. No, was our video be out. Until no, so be no foot to be. On such a Nadia because we are penny by far. Look at the Nadia. Yes, of food is shall we? Now, who am I said? Say a pencil. Come on, you didn't quite a seminal. So, not social media, no, who say ya. Give a video a pay. Me too, men casametane. I saw for when you from this house, yes, I am it. Dabby. Bible see your 10 year crowd to send him. I will feel on in. But Bible see in yating. Me more time, yating. So prophetic mantle na and the say no. Can hear Saki can you see a better maybe net you forces ya saw that conclude any pen with them. Not Basel, Presby, Anglican, Methodist, Pentecost na am. Roman I am. Na yansun yamyam ye 2 million no precopa say. Ye yam anti way one man cocrafu, yen yinum. Was what is Sempana hinten yan san 4 you yachre and coque. This old man penny bit me ba, Freyan Coday. Some farmer said, if war, Munye, Missumu, Namun Cassumu, Sanchania, there's a sombre my. See it to me, Cassa, me two women who be a far vice president who are not chief justice, and answer Panini Bihu, not me palm a conwa, or any pogun so called, or because a prophet about, oh manambra. Tibi Joshua Tiasi, one head of states and a con home Bible. When I was so go to me said, you do her, or Casaco to Abacotu. Sabi na me pese prophetic mantle no abesi so ebi ye organa nti na mani abere say de ebe won so ya de bia nya no metwa na gu atretene no nyese me fiti ya na me ba mfra mu eya na me di kai eko wo mo ho no mo ma me chance nti ma me chance ne ba me de manu be kan because no ne abefo ade ya me kan obeti okay no wasesa ma de ya me ye no say be ya prophetic na no nyam na ya lose no e be sa be men kwa mentimi nyentimi hwe se prophet bi so be boa me metiwe mentene mo wa meyire be me bia pe ba be me bia pe ma e me me su be me bia yo mu hu bia yo mo fe e fe e ya dum kekere be boa yi nti yetuwa ye preaching nti ehunu ma edu ko sere ha so ni kakara kai ya ma fitire ko sitire e ma ya hu ofese da sha atade betene nim nti ehwe na betena so na wo ha wo pe ye de ntoma anase de wakwachiri me rete platform so da bia wo he nti me ponya wa ya aggressive wo me nchai me ya council na akotena na me so me hwebonsi wo na ni to hwese ya ko so nim se ne kru ye nipa obetimi afo na so se ko basa wo fum mpa e ma abontene matwe da were kan no tum if the Bible say onyansafo ogimifuo mpo wo kan no tum a ohunu nyansa ya me na sia yetu obia anti asofo onyimfi ontiri mu se computer ma de wagye hu me na ne nua asofo ene wonka bi ma no da bi
ade ababu chi ne compromise se wo wabone so de na aje no entwa yi de nti na so makwa na na ba da ho na obe video untimi se ba bi ada so fo panyin wo hanye oboso nti afi wo si akonwa mu ayo office aye de yi wa na open no asewo Yanshe Honorable Kennedy Japan so yeah so for send the be ka say what tin ni esi aso no so wo pese won say asori wo mayimu edifo no tutu da bia da wo ginamo so ka say akwa say dey say na time e ba ni mahye be fo time kese na every edifo no so abegina ono no so mu ne say na edwumadi bia wadi ye afi bi etwemu no aha prophetic nana amenchira wade ana bo kare yapon oko obi asore oko obi fi asofia nkoda am no omnam omusu no omu ba bi omu hu ye nye no ndikene de wale kuku ni jaya ke yesu be jaya kene dia japon nko obi afi onya burunsa ma obi a te sametime hayi ena ema na mema ndo omsembai saa na nso yesofo bi nso betimi di me ho asem abra wo nti sa wo me ho asem ba wo ha nya fra na abefre me wo fra me amema se ohia wa wo so betu anamu aba mo ye fra ma mo ma wo bi a wo wasem danse ni ani wo sa ne nipa na wo kura wasem no kotwe ona bu kan Japan ba abanti na mo ambo ese di mochie mo nsa wi amo wie o mo record ko kan aye mo na mo so mo ko pe ma o mo ko kan aye ko tunu na mo no wo mo sai amofa so che mo nkom chehye ho no mo ko kan ni nyina wo ho e no nso woni TV station se dem we no wa kan Kennedy dey na just we bronsa nti se asofo no obi bi kan ye na nsuba papa di na se wona bu kan Japan mpo ni mawurade a ofeso adi ahia ba so ye metimi aka Odifo ye beda wase ewo se na woni yakọ ewo nkomodie yi emu na ansa ne betwa so krampo no wonsem atwa to awode mane asofo fatudwa efasomie masem atwa to ne se menta asofo bia me ye panyini wo sofo dwuma ni ma ye adwuma na cheye menta obia ena menkasa ma party bia me kasa se nyame difo de beye na difo dwuma ne nsenti na mano abremu nti adifo ne asofo no entoto ye no mayie ne ehunu ema akora no benante wa aware afem woti ase amasa akoda be kura di wachina no ye nyame adwuma ankoda ne se wo ye no ye nyame adwuma no wasa akose de pe ohunu mu nchuo mu a ade nsem beba sofo bia ma ni na ho amasa ko base okochie mpa wabɔ mpa ese ewade kan ye ni pe ye be fom nanso ye fom a yenko to ye nim dan se ye be twe da awre na ahode kakra nyame de amaye no ye be ba social media ba impose ye ho fi se ye de nya ye accountable to God na accountable to God na chikura no ye wo mara ye hyase nti ye to ye no mayi ne anya bibia mamara ntikiri amawi asefo anya yasem anka na so mantie na se omonsem beto abonten dia na ye sese ye kan ye be kan na ne enyo bi na kumantwi na ye bo asi akon odi nti agati Odifo ye beda wase computer man ba ko pe elene ye ne na atwetwe enkomo efa se na meka no emfitiase state of the nation e won eye difo entem de ekoso eno no so akire abesi sa empempenso we enti wonso wutie enkomo yi wo adwenkyere bi kwan bi so ne ne adwen kwan bi so ne ne nya adwen a enka nhye ma ye hu adwenkyere no e wo ye comment section ho na biems no share video way on all the social media platform ansan ye bekọ ne ma eye wodifu penny edene phone lines no atudwa in case we hia no say da wo ya sorry anampo kra no hia no say special counseling bi wo frɛ no nkranhyempa ye bia na no so no wetimi e dia frɛ no fi odifo my wo number da se me wo akra wagya jansen o fa ka ko kaso aso besi wo wagya jansen no busa wodifo computer man na hope generation say e azore kese pa e fa bro 10,000 kra wonderful until no my number is 0244 571050 on se mentisa ya no won komboka 0 ejinu for 0 my number is 0244 571050 me ya sorry Sunday any Tuesday ko siada na benada na me ye counseling Monday and Saturday eye juada ene me da so ye counseling me da manfo yin ase pia o
Yeda also ase nebuza for nyame adoma ye besan edi ehyiabim. Follow Tuma GH or Instagram, Twitter so Tuma GH _ Facebook Too Much GH. Nana ama uswa enimidi makramo.